Үтү күннән бүгүн бие промкомбинат агухан 5 сылын терилибиттинен тирәһен оңорон туробут. Краеведческий музейга меня халас кенигер. Выставка теридибит. Вот бие улана биебит ветераннар битен, производственный терилтебитен, честәре, көддөрәре, үле жона кайды үлеләбиттерен. Хадах 4 сыллақтан бұл ағуын 2-1 сыллаққа дылы бұл тәрілікте үлеләбеттен. Оны бұл тәрілікте білген дағаны әстебәкке, әтәңе учебно-производственный центр ихинен үлелі тұрар ден көрдірәрі күнін бұд. Онытын бейі олар бұтын өретәрі бүд бұл үлі жона қайда сыналанавлары, қайда үлеләнер бұл ұярқан сылларға дағаны Хәрикенин асылларга даганы үлеләбиттерин, хайдах киндер бу улуска тухалактарын, хайдах аймактар династиялар кенен үлеләбиттерин көрдөрәре бит бу манны тох теридифт. Өрүләк күнгә мен агадагын багарабын бейка промкомбинатка үлели хиҗибет ветераннар битен, билен даганы үлели хиҗер столярдар битен. Онна килнәргә багарабын кытанып здоровьяны, үлеләргә сида ситиһиләре, онна билен бие улус бутар промышленность сайда тураргар багарабын.